Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaganan Niki. Manipud probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumama tapay drama ti pakasaritak iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Niki. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manong, awan la ka din ti sabali ang makitam a babae? Taday-jay pa'y ti inaram mo? Apay aya, kat nasingpot-mot ni manang mo adina. Anya launay aya, tisaan mo apangayatan kankwana. Nasingpot no nasingpot. Ngam saan ang mailibak, anaganak abalasang. Apay, day talaka din tirason, no apay asaan mo akayat apara kanyak. Kan maysa, saan namat anagayatan tinapasamak kankwana. Anya lang, anti ko na dagiti tao. Wano makamam mo kada tayo. Ibagada, asinublat mo tited dati sa bali. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao. Ay ayatak ni Dina. Kat maawat ko, no anyaman tinapalabas na. Dayta tinalawag. Nanang, kasari tayo man ni Manong Jovan. Kaslag bibisin mo't launa yan iti babae. Mga sawa lang arudan. Jay pa'y laad da anak namat. Apay manen ayan, Niki. Anya launay ti pakasagnam iti dayta. Agin innayat dagiti dua. Asino ka kumaamang lapad iti pagragsakan da? Kababain nga rod, nanang. No, apay mat ngamin asaan anak kapili iti nasaysaya nga ta babae. Ay, masuro na ka talaga. Ay unay kalakit dinaya anak ko. Saan adakes a babae ni Dina? Iso asaan kumamot akas tati pa nagsasaom? Kan maysa, babae ka. Sika kumakit di at tinangnang runa ang makaawat kan kwa na. Saan ko ang maawatan, nanang? Ta sa anak akas kan kwa na. Dakkel tinagdumaan mi. Tilang makaawat kan kwa na, kat dagiti kapadpada na. Apay Niki, nakatatidog mo ta subsub mo. Mabalin na siluan ti katidog na. Apay, anya ti problema. Mabuisit ak nga rod iti day dyan babae. Malagip ko lang, agburo kan ti darak. Asino met? Day dyan adina asigundamano. Ha? Ay, grabe ka ba't nga agsasao? Anya asigundamano akong kunam? Agpay sumat. Ti madi kat no saan apod no ti bagbaga. Apay nga minanadag sintirik nam kinkwana. Ay, jak nga rod amo. Ayam talaga ajak kayat na dya babae para ka ni Manong Jovan. Niki, pudno ka di nga adda anak, di ka ayan-ayat ni Manong mo? Pudno mat. Sigundamano nga rod. Na, unay mo ta sigundamanon? Katagpay sumat. Ted dati sa bali. Jak man amo. Noan niya tinaknakan ni Manong Jovan. Tapag bibisinan na launa yan daya babae. Way nga rod. Nagaduma ti babalasang di ti lugar tayo mabalin na ko mga armon. Wano asawaon. Mas dawak Taday jay pay lang nga babae ti kayat na. Ay, ginargari na siguro ni Manong Jovan. Iso akas jay latan pagbibisinan mat ni Manong. Mga no impaay na pa yan tibagina, ha? Sigurado, Sigurado day nga awan dwa-dwa. Niki, agsarita taman. May papanitan niya, Manong. Maipapan ka dagiti nagmamadi nga ibagbagam maipapan ka ni Dina. Ti kunam siguro, jak maamuanan niya. Anya ko matimadi nga imbagak. Apay, Niki. Anya launayin aya, ti saan mo apangayatan ka ni Dina. Day talaka din kaadda ti anak na, ti panggurguraam kankwana.
Awan mo ti amok nga aramiden na amadikan ka. Ngam no apay akasta ka. Basta, jak kursunada ni Manang Dina aparakan ka. Balagan ka, Niki. Sardengamon ti agsao iti maikontra ka ni Dina. At dala ang maamwak, agsagana ka kanyak. Niki, at dandamanong mo, kadwana ni Dina kanti anak na, tanangam tagaraw mo. Apay, asino kumadagita nga gina, tapno agtanangak, nanang. Madaydayaw dalaunay, aya. Saan mon nga urayan ang makaungot ka ni manong mo? Delikado no iso ti makapungto. Agpungtot lang, agpungtot. Ngam di na padpadasin ti mang disso kanyak. Tanisigun damano ti papasak. Naimbag nga orasyon, Nana. Niki. Kastamat kan ka, balasang ko. Oh, Jerome, agmano ka ni Lolam. Agmano ak, Lola? Kasya na ka ti Diyos, apo. Ay na, apuyo ayaday tananang. Agraraman kayo mo't nga agkaapo. Oy, Niki, adda ka di bagbagam. Awan, manong. Adda ayamot. Malatay nakagluto iti pangaldawan tayo. Ituloy tayo ti agi-istorya inton madamdama. Sige, Nana. Tulungan kayon nga agisagana. Niki, ading. Mangantayon. Nakaidasar kamin. Mangan kay latan. Saan may mayat no agigiddan tayo. Kan anya ti orasan. Mangan kay latan kunak lang arudan. Saan mo ka di amaawatan ti imbagak? Awan ganas ko amangan. Sige nga rod, ading. Umuna kamin amangan. Mangan kan tulat na nga rodan numabisin ka, ha? Sige nga rod, ading. Umuna kamin amangan. Surun, kung itiday ta babae? Agyaman nagawid matlangan ni si Gundamano. Kunak no awan plano dan nga agawid nga gina. At danagan jay tao. Iso asaan aday tatiyaw awag mo kankwana, Niki. Kasta nga ti kayat ko ayawag kankwana, nanang. Awan dakas na, tagpay sumot. Agpapanpay. Apay, rumbeng ka di akas tatiyawag kan panang tratum kankwana. Ayan tinagadalam, Niki. Kasla saan ka nakaadal iti kasta nga aramid mo. Awan pa nagrespetom iti padam a tao. Kat, kumusta kayong matan iti agbalin nga ipag mo? Ay, uray awan ipag ko, no kas jamat laong. Ay na, Niki. Urayan niya ti aramidam. Awanan ti maaramidam. Nang runakit umadan, inti kasardamanong mo. Ganday di babae. Alangan met nga ultimo pa nagkasardakit lapdam. Ay, basta! Ti kasayatan nga aramidam. Awatan mo nga isu talaga ti kagasat ni manong mo. Ken anya ko mga minno adda anak na. Anya ko mati problemam dita. Yamanam langan saan asika tinakapasamakan tinapasamak iti day niya babae. Nalpasan ti kasardamanong mo kandina. Gamdi ka man la nagparangmat, Niki. Berberukan da ka dagiti kakasinsin mo. Pagan anok kumangay ti umatendar. Maturog aklangan Apay, siyak ayati mang kasar kadakwada. Tapno masapul nga umatendarak. Ay una yun dahi ta pa nagsasaom, Niki. Kabsat mo ti masagnan. Kastakit din ti bagbagam. Katpudnomat. No kumata mapanak kat saanen ang matuloy ti kasarda, di uray pinarbangon ko tinapan. Ngam gaputa na tuloy ti kasarda, di maturog aklaangan. Kumusta mo ti banding yung agipag, Niki? Banding asasawamot.
pulos to pa'y adyak kasasaw. Kanayon pa'y apang ngagak Oy, grabe ka mat, Nikki. Agasawadan ka ni manong mo. Imbag man, tadi nakapatulan. Kasano ko maapatulan, nak? Katpud numat amin nga ibagbagak. Padasan nak atutupan, tamakita na. Ay na, immature ka talaga, Nikki. Kaslasan ka anak kaadal, iti day tangar aramidem. Ay, kasi mat ni manang Dina. Ganabon na Nagko na ngamin ang makiasawa ka ni Manong Jovan. Kinayat namat ni Manong Jovan, iso nga aganos nga rod. Angem ka sa numamuan ni manong mo day tangar aramidem iti asawa na. Sigurado ang makapungtod day jay. Saan na ang maamuan? Tairan ranak nga awan no kas jay apas pasagidak. No naamuan na, may salang ti kayat na asawan. Nagpulong kan ni manong tibwisit a babae. Nanang, nakita yu ka di jay segunda mano abag ko? Hoy, Nikki, anya ka kadi. Di ka kadi maumuma amang pangpangag iti ipag mo. Kaano ka amamangga, Ti ko nam kadi kat saan amasaksakitan ni Dina iti kasta pa nagsasaw? Bibiyang kukumangay no masakitan. Kan maysa, agpay sumat a segunda mano jay berbiro kak abag ko. Ta saan kat nga rod a brand new. Sinublat ko laang. Saan aya akas jay ti awag kadagiti sinublat laang? Auston! Agsardeng kan. Kan uray kas jay ni Dina. Makunak anasaysaya at paylaang kumparaken ka. Dakkel tinagdumaan nyo. Talaga adakkel tinagdumaan mi, nanang. Iso, nasikugan kabayatan ti panagadal na. Idinto ta siyak, nakalpasak asa anak an nasikugan. Wan, pudno, nakaadal ka. Ngam awan serserbi tinagadalam, takas tamot ti ugalim. Nasaysaya at pay nga uray awan adal na, basta muna a respetuan ti pada na atao. Hello, Jana. Apay? Kung amin, Nikki, agaw awis ti may sagayim ko. Abang ano kaya ti sumurot kanya kinton malem? Mapatay iti bar. O sige, sana bale. Awan sir ko iti trabaho inton bigat. Umayak man, tamakaumat agyan diti balay. Nang runa kat adda makitkitak ang makapabwisit. Nanya kalakit din aya. O sige nga rod, dagasin kanto di tayo ito alas 6. O sige. Bye-bye. Bye, Jana. Hoy, babaita. Apay nap na pa nami di rabi Apay akalata nagpukaw ka. Kalat ang nagsakit ti tiyan ko. Iso ang nagawid akon. Kadi ka man lang nagpakada. Biro ka kabirokin ka. Aw-awagak ti cellphone mo ang amjak makuntak. Nalobat. Pasensya kan. Nakaturugak ngamin adagos. Apaman ang nakasangpetak ijabalay. Ay, nga. Nimbag kumano nagpakaada ka, tapno amukmet. Tapno sana ka nabanog anang sapsapul ken ka. Nikki, talaga ka di asaan nak amaawat nga ipag mo. Talaga ka di akagurguran nak. Anya ka dit panagkunam. Manhid ka, adi ka makarikna. Pasensya ka kuman. Nukas kanyak tinaasawa ni manong mo. Pasensya kan, no inayat ko ni manong mo. Ngam pangasim ko maniki. Uray siyaklat ta kuman. Saan mon nga iramraman ti anak ko. Awan basol na. Ubing pay, katjak kayat amakulkul ti panunot na gapoy ti dayta. Nasaysaya at kit dia. No maamuan na itan nga ubing pay. Maamuan nan tumot laang intun dumakal. Pangaasim ko mamat, Nikki. Binalaagan kay din, Nikki. Asar dengam ni manang mo adina. Talaga adinak ikaskasuan niya. Apay ayamanen, manong. Awan matinaramid ko kan kwa na. Aglibak ka paylaan. Tikunam ka di. Katjak maamuan dagiti aramidam. Aglablabas kan! Apay ngagtungpa ka
Gaputa aglablabos kan. Kaslaawan nagadalam. Bastos ka kapsat. Gaputa agul ulimak ken nasingpet ni manang mo. Kastan ti aramidam ken kuana. Sana bali, tagpay sumat dagiti amin ngayon bagbagak may papankan kwa na. Agpay sumat at dalang ti sabali asinublat mo. Anya? Aglablabos kan. Derderk man laangan ti ropam tapno agnakam kan. Kaasimot ni Niki. Nakalablabagan ti rupa na gapo iti panang sip-sipat mo kan kuana. Aglablabas kan, manong! Gapula iti na itababay. Iso ti pang kabilang kanya. Sumungbat ka pa'y laang? Sige! Idanon mo na italayat mo! Huston ko na kumat, Jovan. Bayamun. Awan dagi jay kanyak. Maawatak ti kabsat mo. Daytan tinaalam Niki. Idi pa'y langamin nga imbagak asardeng amon timang pangpangagkin ni manang mo adina. Ngam dinak mo dengdenggan. Oh, anya ngay ita. Napaluksaw mo ti kabsat mo. Dala ang aking maruti suron ko iti day siya babae. Ay na anak ko, agtal na ka kumahan. Husto daytan. Tinasaya at nga aramidam. Agkid daw ka iti pamakawan kadagiti dua. Agyaman ka kiti Tanapakalman ni Dina ni manong mo. Kasanon nga inusan. Di uray saan? Pulos ajak to agkid daw iti pamakawan iti dayja babae. Isukit di ati rumbang agpakawan kanyak. Tano saan agapukan kuana? Saan nakakin nabil ni Manong Jovan? Nanang, anya day tailot-lutom. Nagbangsit. Mga pasarwa ti angot na. Na, apay ngagbakwar ka. Katay mo't paboritom apak ba't to'y inlutok. Guray ka man, Niki. Agpudno ka man. Anya ko mamatipudnok, nanang. Masikog ka anya. Masikugmat nga ibagbagayo? Di kan aglibak, Niki. Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw kukan ka. Asinaw, tinakaalaam iti dayta. Asinaw! What? Masikog ka, Niki. Sino nga iti amana? Ay, danga ka. Damit gaya man nobyo, mangamdi mo inyam amo kanyak. Apay, ti ko na magawek. Che, pag ano kumangay. Awan, Jana. Ha? Naalak na ito idinapanan tayo iti bar. Anya? Kasano? Kung naman nagawid ka, idi. Di mo ko na, Jana. Ha? Ada na am mo ka lalaki. Nga iso ti simurutak. Kat. Jana. Anya ti aramida kita. Ay, anyan ti nararamid mo. Ay, naman niya kumati aramida mita. Ay, katituloy mo at asikog mo. Dahil tati bagbagakin ka, idi. Asaan ka unay nga aglablabas iti pa nagsasaom. Tasan mo nga mo ti mapasamak, iti masungad nga aldaw. Natangsit ka mo't ngamin. Siguro, karmam dayta. Naganakak nga ro da balasang Mr. Lonely, ket makunak iti bagik aday tuyen ti dusak iti panaglablabas ko. Nalaos ti bain ko kinimanang Dina, gapu ta iso tinangas asikaso kanyak iti panaganak ko. Awan na pulos nangeg ko amadi asa una kanyak, iti likodan dagiti nararamid, ken impakpakitak ken kuana. Insang sangit ko nga ro tinagkiddaw iti pamakawan na. To'y pagayam mo, Niki. Niki, agyaman ka, tanaanos ken nasingpet tinagbalin nga ipag mo. Ket sapay kumata iti sumaruno, saan mon aked ngan ti padama tao, gapulaeng iti napalabas na. Gapu tadi te ammo, no anya ti mapasamak iti kabigatan na. Nga amangan,
no addan tumet pakapilawan tayo. Bueno papagayam, na ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Nikki. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.